Ja vam neću čitati tekst, ali ću vam izneti nekolike teze i stavove o problemu odnosa Milana Dedinca i Avangardije. Sam naslov ovog izlaganja budućeg teksta, naravno jasan je odlik naslova programskog teksta beogradskih nadrealista, pozicija nadrealizma, 30. godina, čiji je potpisnik između njih i Milan Dedinac. Takođe, naslov asocira i na razmišljanja verovatno najvažnijeg tumača, ali i kritičara Dedinčevog dela, koji je, ako se pogleda zamišljeni program ovoga skupa, nekim čudom izostao, a to je naravno Marko Ristić. I na kraju trebalo bi da odrazi i stav Milana Dedinca prema avangardi, prema svim onim fazama u kojima je učestvovao na različite načine. Drugim rečima, ovo je pokušaj jedne istorijske, poetičko-teorijske, ali pre svega metodološke analize, budući da je avangarda kao ne samo poetička i estetička, već i istorijska i na kraju krajeva idejno i ideološka pojava, nešto što je prilično složeno. Drugim rečima, mesto Dedinca i avangarda odnos bi se sagledavao kroz tri osnovne teme. To su teme najpre književni život, drugim rečima Dedinčeve aktivnosti na domaćoj i inostranoj književno-umetničkoj sceni. Avangarda je pre svega jedno razdoblje u kojem se lične veze i aktivnosti koje su usmerene ka pre svega razaranju uvreženih estetičko-poetičkih, a potom i ideološko-političkih vrednosti, u istoj meri tretiraju kao nešto umetničko, kao i bilo koja druga pisana, odnosno stvorena aktivnost. Dakle, to bi bio jedan aspekt. Drugi aspekt svakako su viđenja, a to su manifestno-poetička, kritička, naposledku i memoarska viđenja sopstvenog delovanja i pisanja, kako iz perspektive drugih njemu bliskih autora, Rastka Petrovića i pre svih, naravno, Marka Ristića, tako i iz vizure sopstvenog doživljaja koji, kako smo čuli, ima jedan praktično veliki otklon prema svim fazama u životnom i poetičko-pesničkom putu. I na kraju krajeva, paradoksalno poslednje, ali ne manje važno, to su sami književni radovi Milana Dedinca. Znamo da kada se pogleda, verovatno niti paradoks, niti jedan od avangardnih ili modernističkih pesnika u našoj književnosti nije bio prisutan praktično svuda gde se dešavalo nešto vezano za moderne poglede, odnosno izražavanje modernih poetičkih stavova. Međutim, pre nego što će postati potpisnik tematskog bloka u Zagrebačkoj kritici, prvog i jedinog nastupa javnog ad hoc grupe Alfa, Dedinac ima priliku da se na samom izvoru svih relevantnih poetičkih zbivanja toga vremena upozna sa onim što je bitno i on to opisuje. Zato je složena slika gde nikako ne može da se očekuje poklapanje niti vremensko, niti vrednosno, niti značensko između ove tri aktivnosti, jer i kao što smo čuli i kod profesora Delića i iz ovog izlaganja Aleksandra Petrova, postoje određene nesrazmerne i određena nepoklapanja između onoga što Dedinac piše u manifestnim svojim tekstovima i potpisuje, između onoga što radi i na kraju krajeva jedne poetike koja je u dobrim delom samosvojna. Ono što je bitno jeste da se najavangardniji, i to čisto avangardni period Dedinčevog pistovanja i pevanja opisuje
povodom dnevnika o Čarnojeviću Miloša Crnjanskog, teksta objavljenog Putevima, i to je mesto na koje je i Ristić isticao i svi drugi. I u principu neću vam čitati šta je napisao, ali svi oni bitni elementi poetike izražene u ranijim pesmama, ovo što se kaže ranim pesmama, zapravo to nisu najranije pesme. Ristić ukazuje na to da je Dedinac objavljivao pod pseudonimom dva, jednim muškim i jednim ženskim, znači potpisivao se vrlo zanimljivo kao autorka u nekom trenutku. Ali ono što je, znači, suština prvog ciklusa koji se javlja, koji se posle ne javlja, za Zora već Zora, opisano je u tom autopoetičkom stavu. I ono što je jako bitno, dolazi, znači, do prvi nesklad jeste da dolazi između viđenja sopstvene poezije iz davnih dana, pokušavanja određivanja smisla i nekakve ideje o estetičkom izgledu celokupnog dela i objektivnog, književno-istorijskog, pa ja bih rekao i poetičkog. Ne bih se složio da su te pesme toliko niže vrednosti od svega onoga što je radio kasnije, ali sa književno-istorijskog stanovišta, i to je ono što u suštini ne treba verovati pesnicima. I Marko Ristić je vrlo značajan jer kaže, u redu, ovaj ciklus je izostavljen na kraju, ali jedno je izbor pesnika i sopstvene poezije, a drugo je ovo što ja pišem, jer, i onda nabraja zbog čega ipak mora da piše o tim pesmama. Sa književno-istorijskog stanovišta ove pesme su od veoma velikog značaja, jer je, osim Zenita, zapadnije, ovo, ako ne prvi, onda svakako jedan od najranijih pojavljivanja kinematografije, odnosno kinematografske poetike u srpskom pesništvu. Ako se setimo da je Tokin, koji je jedan od najranijih evropskih propagatora filma i kinematografskih uticaja na sve i svašta. Znači, on ima prvi tekst 1920. valjda u L'Esprit Nouveau, konstruktivističkom. Objavio svoje kinematografske pesme tek 1924. godine. Ovo pojavljivanje, šta god kritičari i pesnici mislili o tome, je do ekstremnog značaja, pogotovo što stavlja Dedinca u jedno društvo evropskih avangardista koje je izuzetno značajno, pre svih, znači najvažniji, to je Blaise Cendrars, koji se smatra jednim od rodonačelnika takvog pisanja, i tu treba imati metodološka napomena, znači biti oprezan, jer kada pogledate te 4 najranije pesme koje su navedene, znači od Moć prostora preko Vartolomejske noći, Crvenog kruga i nešto što je prvi stih, znači Krovovi grdnih kasarni, vi možete videti da se od intermedijalnog, a to znači od književne poetike koja pokušava da prenese kinematografske postupke, teme ili postupke i teme u mediji jezika, polako pomera ka multimedijalnom, znači to nije ista stvar. Pesme su intermedijalne, proboj multimedijalnosti imamo u grafičkim signalima u poslednjoj pesmi, kada se na zenektističko-futuristički način, i tu je delimično pravo opet Ristić kada kaže da su to, može se reći, futuristički okvirno sa velikim otklonom, ali da, stihovi, znači imamo grafičke elemente kao što su velika slova, drugim rečima upliv multimedijalnosti u ono što radi na jezičkom nivou, da bi se kasnije, druga važna stvar, i tu je jako značajno ono što je profesor Delić naznačio, Javna ptica jeste pre svega i najvažnije poema, ali nije samo to. To je multimedijalno delo, gde se Dedinčevi kolaži, njih 3,
moraju razmatrati i ako se ono što je napisano može reći da, dobro, možda je nadrealistički, možda i nije. Kolaži su apsolutno nadrealistički i to je onaj element vizualnosti, to prisustvo, pre svega fotografije, jer naravno imamo kod Rastka sve to unešeno, ali fotografija je nešto bitno što razdvaja moderniste, ekspresioniste od nadrealista. Taj izuzetno značajan i kvalitetan multimedijalni aspekt fotografskog kolaža, fotomontaže, kako god ga zvali, jeste element koji spaja naš nadrealizam, opet objektivno, sa najsavremenijim stremljenjima i strujama onoga što se dešava u Evropi. Drugim rečima, kada pogledate šta radi Dali, znači kada pogledate šta rade oko filmskog scenarija i svega, sve se to odražava u likovnom aspektu naših nadrealista ili već kako god se zvali. Da ne dužim, ako kažemo da je ova prva faza avangardistička, u njoj doista nema motiva ptice i po onome je ona značajna, ali kad pogledate o čemu, bez obzira na ultramoderni i avangardni, istinski avangardni način, o čemu Dedinac piše, vi ćete vidjeti jedan kontinuitet od početka do kraja. Drugim rečima, nokturnalno, noćni motivi, vertikala, gore-dole, usamljenost, svi oni elementi prirode, ali u gradu koji će kasnije biti pročišćeni i dati kroz jednu drugu poetiku. Tačna je teza da je samosvojna, odnosno da je poetika Milana Dedinca izgleda bliža onome što se može zvati simbolizmom, pa kasnije neosimbolizmom, iz još jednog razloga, i time bih okončao polako. Naime, posle ove faze Dedinac kroz puteve, kroz svedočanstva se stavlja u blizinu poetike Rastka Petrovića i kaže se s pravom ili ne da je Rastko Petrović na odlučujući način formirao tu fazu. I tako je. Znači, Rastko piše o Dedincu, kaže slovenski pesnik, kaže ritmovi, melodija, lirizam itd. itd. Međutim, kada pogledate postupke i način na koji Rastko Petrović stvara, iako Dedinac ima vrlo detaljan opis onog fiziološkog grča koji je bio osnova fiziološke poetike Rastka Petrovića kada se stavio najneugodniji mogući položaj na podu i onda pokušava da pod takvom neugodnošću piše. Međutim, iako se i za jednoga i za drugog pesnika iz te faze kaže da su stvarali sam Petrović za ove početne radove, ali više poetičko-ideološki nego estetički kaže ja te ne osjećam u tim radovima, oni nisu prošli kroz svoj život i tako dalje. Naravno, jer je to ipak promena, ako ništa drugo, izražajne poetike, ako ne i suštinske. Međutim, Dedinac, za razliku od Petrovića, koji je napisao to što je napisao i svoje napisano kao organsko, kao na kraju krajeva rezultat porođajnih muka, više ne dira. Znači, kod Rastka, kao i kod svih drugih avangardnih, pravih avangardnih pesnika, vi imate ono što je zaista trenutno i ne postoji volja niti poetičko opravdanje da se na tim pesmama više radi. Takve su kakve su, rezultat su određenog napora, pa na kraju krajeva i kod Momčila Anastasijevića. On ima strahovit napor, ali kad je objavi, retko kad je dira. Kod Dedinca to nije slučaj i on je daleko bliži simbolističkim postupcima, drugim rečima, on uzima, prepravlja, konstruiše u ovim drugim sabranim pesmama, kada vidite, kako se zove, listu promena, vi pomislite, Bože, pa zar neko može, ko nije profesionalac, da prođe kroz sve to, da bi čitao, da bi znao šta čita. Završavam. Ako je po rečima Ristića i po rečima priređivača ovaj prvi avangardni, pravi avangardni period Dedinče bio samo trenutak, što kažu, to vreme je bilo samo trenutak jedan, i estetički i književno-istorijski možemo se pozvati na drugog autora koji kaže Verweile doch, du bist so schön, znači zaustavi se, u suštini si toliko lep i na kraju krajeva neopisivo značajan. Hvala.